Oyakta öldü olup kaylan ıstap olan жалға салып чыгыптыр. Elin var bir geldi. Istap olan karatmayın kanda janvar. Жаңат қашыр дейді. Жаңатты bir көрөлчү. Қашқат. Қандай екен? Бұл да дәділ екен. Жалға ашымен айланатқа жануар. Сейіт полван топтон салып чыгыптырды. Жанындағы Анарбек полван. Анарбек полван берет окшойт азыр. Bir ay жалдайын дейт Анарбек полван. Торпоқ чоң гана билмеген мен. Жандан Сейіт полван атты үйрөттү окшойт. Мына Сейіт полван жаңаты менен салып чыкты азыр. Ассалаумалейкум, Гаспака, күйсүзбү? Жаңат менен салып чыктыңыз. Жакшы эле болду ака? Жакшы атып экен. Жаш кандай бунда ака? 2 асы дейт. Жана раса чыйрак экен да. Жалгыз өзүңүз эле чыгып келдиңиз го? Баягы атлемда сиздин атыңызды эле. Жаныңдан мынага дагы түшүп калды. Мусулман арышка чыкты. Анарбек полван эңилип атат. Кес кылдың азыр, улак алып келбесең азыр нахуй. Көтөрөр болду Анарбек полванга. Көтөрөмө! Анарбек полвандын колунда турат. Эки шыйрагы. Мына Шах полван экөө чогуу кармап алган турбайбы? Анарбекке карап кой. Жаныңдан. Көтөрөмө! Жардам бер кой. Жаныңдан. Жалга салып алды полван. Жалга түшпөй калыптыр. Түшпөй калыптыр жаныңдан. Торпоқ чоң экен билмеген менчи. Дамир полван көтөрүп дагы. Бектемир полван экөө. Бул тетир кармап атыр бири. Ортодо калып кетти. Молодец. Дамир полван дагы салып чыгып кетти. От жакшы ат экен. Өзгөрүштүн полваны бул Дамир деген. Бектемир дейт буну. Бектемир ака ашып калыптыр да. Досуна миң жатат жаныбар. Жыгыт иштейт. Жаныңдан. Мына. Мен ака айтканыңыз келсин. Билезиң күч кетпесин ака. Карат мен карлен устан полван. Секин. Терейми не кылайын дейт. Оңдоп алың дейт. Кайра жетишейин деп калды. Жанында булака кызытат экен да. Бир кыйкырган бөлөкчө. Атыган бөлөкчө экен да жаныбар. Жерге чабың дейт. Шакам таштайт азыр бирөөсү жергечи. Жерге ташта дейт. Сорун сайып берем дейт. Азыр айландырып келип таштайт жаныбарды.
Ergeç polvon da adil ekan ama. Jerge tashladi. Kim ko'targan 1000 so'm? Kim ko'targan 1000 so'm deydi. Nakamatlan o'xshaydi tomonchi. Peki salsang esepmes deydi. Kim olib chiqqanga 1000 so'm deydi. Qolib ketdi g'ayra jonivor. Damir polvon g'ayralar ko'tarishdi va Seyit polvon aylantirib qo'ydi Damir polvonni. Akaganga 1000 so'm deydi, aka beqa deydi. Hayırlı Seyit polvon. Aşır ana Allah berge. Aşır ana Allah'a deydi. 1000 so'm alasın deydi. Harmatırla attı. Harmatırın attı. Seyit polvon. Şart tashlab bering ama. Voy, молодец. Haydi. Seyit polvon tashladi 1000 so'mga. Hazır Seyit polvon salib chiqdilar. Seyit polvon jo'q to'xtat hozir. Bir yaxshi duo qo'ying aka. Amin. Amin. Aka bilingizdan kuchingiz ketpesin aka. Deb yaxshi yiltirga tashlab juravering aka. Qaysi musulmon polvon ekanda. Janingdan bayoq polvonda dag'dila juradi. Danchak menen rosa elni qizni aylantirib juradi. Tashla deydi. Tashladi jonivor. Dag'i tashlab berdi musulmon polvon. Молодец. Anarbek polvon yengiltadi. Kim ko'targanga 1000 so'm deydi. Ular ko'tarildi. Teke salloqla deydi. 92'lerin ulag'i o'zgacha qizib ketdi-ku. O'tkanda kanalga tushib qizidilar. Ot salmoq qizidilar. Bu da so'rin sayi öyle toza galada qizishdi. Damir polvon, Seyit polvon, Anarbek polvonlar yengilib o'tadi. Samsa jegening ko'tarasin deydi og'am. Dashirak jegening ko'tarilmasin deydi. Peki salvoqla polvonlar deydi. Erkekçe götür deydi. Ajandan. Rustam polvon atı jetpey kaldı. Teke salganing esemes deydi. Samsa jegening ko'tarasin deydi. Jerde jatadi jandan. Anarbek polvon ko'tarib oldi. Yengiltadi. Onu at posib qoldi. Samsa dag'dil avom qizdi da samsa jegening ko'tarasin deb. Janingdan bir at jig'ilib qoldi, onu orqasidan iti olib qoldilar. Olib chiqqaniga 1000 so'm deydi. Candan. Janingdan 16 öte qattiq saldı da. Damir polvon молодец. Yaxshi ko'tarib o'tadi Shvolaç. Damirdiki esep deydi. Ne jegender ko'tarilmaydi aka? Damir samsa jegen o'xshaydi aka? Samsa yedi zamir. Buna Damir polvon samsa, taqachining samsasini jegen bola ekanda. O'shaning uchun ko'tarib o'tadi deydi. Dashirak desa ko'tarilmay qoladi deydi. Kimga? Mashinatga mindirib qo'ygan Damir. Damir qo'y o'zing. Amin. Damir fotografiya. Yaxshi foto.
Palvandардың fırtası tiyet oluyor. Omen. Damır. O maşina begenge mindirip koy. Жалға таштаңам ака. Regarın elini kal. Sen tamam. Болды. Қамшы түшіп қалды. Секін. Өте қызыды біреуге бұлағы. Ya doğruya verin de doldu ki. Ақсақалға берейін дейді. Акам кепкамен де чабық болым дейді ғой. Ақ кепканы киіп алып тұр. Торында тұрбайды екен де жануар. Ол така дәділ екен ама. Ол өзім атын дейді. Буду палуан, чуақ палуандар келіп қалыптыр да. Келіңдер ака. Ассалаумалейкум. Жақсы бака. Сіз бе? Саған жүресіз бе? Ертеменде келгенбіз. Соған көре жақсы бөттіңіз бе? Саған жүресіз бе? Аттар миніп көзіздер, жақсы. О, соның болды така. Екішіне етірақ келіңіз, сорындар сайылып кетті да. 3-4 сорын сайылып кетті. 1000 сомдан 3 жол сайылдық жет. Жоқ. Сейтіға бір таштадық жет. Дамир таштады.